injongo yekuteka umfati yini. Yes. Uma ngabe bantu bakithi bangakhona lokuvisisa lokho ukuthi lona akusuye we-show off. Lona ngumuntu lokumele ukuthi avuse elikhaya lababe. Ngoba mina elami elikhaya akusilo lami noma ngabe nginawo emandla ekuthi ngilakhe lelikhaya. Uma ngilibita ngithi likhaya lababe leli. Likhala myself. Nababe naye uthi likhaya lababe leli. Yes. Lokusho ukuthi mina elami elikhaya loyakhiwa abantwana bami. Kanjalo uma uteka umfati, uteka umuntu lotokhulisa sibongo sakho akwakhele elikhaya. Ngoba kunemehluko emkhatsini wendlu nelikhaya. Yes. Indlu ungatakhela wena uwedwana, kodwa likhaya lifuna abantu lababili. Sewakha likhaya lapho. Kodwa ngasho ukuthi nginendlu yami, kodwa nasokhuluma ngelikhaya, sokhuluma ngebantu lababili. Kodwa labantu lababili basekelwe imindeni. Yes. Netidalwa taleyo mindeni lekhona emadloti.